U ovom video snimku Mogot minus A naučit ćete kako da uvek pobeđujete u popularnim igrama kao što su kamen minus papir minus makaze, tik minus tak minus to je i još mnogo toga. 4 načina da uvek pobedite u popularnim igrama. A ako još niste pretplaćeni na Mogot, obavezno kliknite na crveno dugme i zvonce pored njega, tako da ćete uvek biti svesni novih zanimljivih videa na Mogot. Broj 1. Počnimo sa popularnom igrom kamen minus papir minus makaze. Ostavite like ako ste uvek mislili da je pobeda u ovoj igri samo stvar sreće. Ali nije. Ova igra je direktno povezana sa psihologijom, tako da postoji nekoliko psiholoških trikova da uvek pobedite u ovoj igri. Kineski naučnici su sproveli naučnu studiju, u kojoj je učestvovalo 360 ljudi. Svaki od njih je odigrao preko 300 partija kamen minus papir minus makaze protiv nasumičnih protivnika. Na osnovu toga, naučnici su formulisali kako većina ljudi bira ovaj ili onaj znak i šta da rade da bi pobedili. Evo nekih od ovih pravila. Prvo, pazite na prste svog protivnika. Oni će vam tačno reći koji će potez biti sledeći. Ako je protivnik napeo sve prste, onda će njegov potez biti kamen. Ako su svi prsti opušteni, onda će to biti papir, a ako su samo 2 prsta napeta, onda će to biti makaze. Takođe, važna tačka. Ogromna većina muškaraca uvek počinje sa kamenom, jer podsvesno povezuju ovu sliku sa željom da budu jaki. Ali žene, naprotiv, češće počinju sa makazama. Ako igrate više puta sa istim protivnikom, ali nekoliko utakmica odjednom, onda postoje određeni obrasci koje ponavljaju skoro svi ljudi. Ogromna većina ljudi ne baca isti simbol 3 puta za redom. Dakle, možete samo da pokažete papir 3 puta za redom i sa velikim stepenom verovatnoće ćete pobediti nakon 3 runde. Ako je vaš protivnik ponovio isti gest 2 puta za redom, malo je verovatno da će ga ponoviti i 3. put. Najverovatnije će pokazati upravo suprotan gest. To jest, ako je prvi put pokazao kamen, onda bi 3. put pokazao papir. Ako su prvi put bile makaze, onda će 3. put biti kamen. Takođe, postoji još jedan trik uma koji se mora koristiti za pobedu. Činjenica je da, prema istraživanjima psihologa, osoba ima tendenciju da imitira svoju vrstu. Ako nenametljivo pokažete, na primjer, makaze protivniku nekoliko puta pre utakmice, onda je verovatno da će ih on pokazati. To možete učiniti, na primjer, pod izgovorom da podsećate na pravila, dok ćete rukama pokazati samo gest makaza, a sve ostale pokrete samo izgovoriti rečima. Naoružani ovim poznavanjem psihologije i ljudskog ponašanja, lako možete pobediti u igri kamen minus papir minus makaze. Broj 2. Obaranje ruke. Čini se da je snaga sve u ovoj igri. Nije ni čudo što je rvanje ruku zvanično sport. Ali teško da ćete odmeriti snage sa svetskim prvacima. Ali u uobičajenom takmičenju između kolega ili prijatelja, možete pobediti čak i protivnika koji je superiorniji od vas po snazi i težini. Da biste to uradili, samo morate znati pravu tehniku. Prvo, nisu samo ruke važne u obiranju ruku. Obavezno pomerite potpornu nogu napred. Ako se boriš desnom rukom, onda ispružiš desnu nogu. A ako levo, onda, respektivno, levo. Čvrsta potporna noga je pola uspeha u rvanju ruku. Drugo, pazite na rastojanje između podlaktice i tela, trebalo bi da bude što je moguće manje. Tako ćete koristiti ne samo snagu ruku, već i težinu sopstvenog tela. Ovo je velika prednost. Treće, malo podignite zglob. U ovom slučaju, vaša četka će se spustiti, a zglob protivnika će se saviti u suprotnom smeru. Ovaj mali potez će povećati vaše šanse za pobedu za nekoliko puta. I, naravno, uverite se da protivnik ne izvede ovaj trik sa vama. I, na kraju, kada pritisnete, povucite ruku protivnika prema sebi, smanjujući na taj način rastojanje između podlaktice i tela i ne ostavljajući gotovo nikakvu šansu protivniku. Broj 3. Tic minus tac minus to je.
Pobjeda u ovoj igri se izračunava matematički jer postoji nekoliko dobitnih kombinacija koje se lako pamte. Kombinacija broj 1. Uzmite u obzir ovu situaciju, idite prvi. Stavite krst u ugao. Ako protivnik stavi nulu također u ugao, vi sljedeći potez da zauzmete drugi slobodni ugao. Neprijatelj nema drugog izbora osim da stavi nulu ovdje da bi vas spriječio. I onda stavite krst u posljednji slobodni ugao. Formirat ćete čak dve dobitne kombinacije. A protivniku je ostao samo jedan potez, tako da ste zagarantovani pobjednik. Kombinacija broj 2. Ponovo počinješ igru i stavljaš centaršut u ugao. Pretpostavimo da je ovaj put protivnik stavio nulu u centar da vam blokira put dijagonalno. Sljedeći potez stavljate krst u suprotni ugao dijagonalno. Ako protivnik stavi sljedeću nulu u bilo koji ugao, onda ćete pobediti 100%. Samo stavite krst u preostali slobodni ugao i ponovo ćete imati dve dobitne kombinacije. Kombinacija 3. Stavili ste krst u sredinu. Ako vaš protivnik postavi krst u sredinu, vi zatim pomerate krst u ugao. Protivniku ne preostaje ništa drugo nego da stavi nulu u dalji ugao. I onda stavite krst u ovaj ugao i stvorite sebi dve dobitne situacije i opet ste pobednik. Lajkujte ovaj video ako je bio zanimljiv, pretplatite se na Mogotv, kliknite na zvonce da budete u toku sa novim videozapisima i naravno komentarišite ovaj video.